Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entong bosen-bosen sama keluarga kita. Nah, sekarang kita mau ngajak ngerujak bareng-bareng. Lihat tuh manggahnya, enak. Pokoknya teman-temanku atau teman baru dimanapun berada, jangan lupa pijit yang merah-merahnya, subscribe-nya, tong hilap ojo lali. Bismillahirrahmanirrahim, yuk kita ngerujak. Suami aku udah gak sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Manggahnya mading. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya pas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ayo kita ngerujak bareng-bareng. Ngaruy. Bismillahirrahmanirrahim. Pabelit deui. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat pisan. Alhamdulillah Rabbil alamin, masih dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan yang enak-enak ya Pak. Alhamdulillah. Semoga kalian di sana tetap sehat selalu, mendapatkan rezeki yang rezeki yang bagus, biar bisa menikmati makanan-makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Besar kecilnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap bersyukur ya Pak ya, tiap harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau merujak bahasa Jawanya apa Pak? Lotis. Ayo kita ngelotis. Campur Jawa sampai campur Sunda, campur Jawa. Ngelotis. Ngerujak.
Langsung seger. Sumelek. Seger bahasa Jawa apa? Sumelek emang bahasa Jawa. Sama aja. Sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Segar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung melal. Pedas banget. Yang hobinya rujak hayo merapat, kita ngerujak bareng-bareng. Ngetis apa ngetis? Lotis bareng-bareng. Pantang menyerah. Bismillahirrahmanirrahim. Diwadahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Jowo sudah kepedesan. Halo Magelang, Jetak, Bandongan. Halo Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Aduk. Bismillahirrahmanirrahim. Segar.
Nikmat. Hmm. Enggak. Bikin segar rujak ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu lagi. Alhamdulillah untuk rezeki hari ini. Bismillah. Oke, teman-temanku dimanapun berada, sampai di sini dulu ya. Tong hilap, ojo lali, pijit yang merah-merahnya. Subscribe. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, sukses selalu, selalu bersyukur, rezeki besar kecilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.